14 Boidhjungnagar Wakkinagar ni Tipra Motha candidate Runiel Debbarmani Manjakmungo Udinagar Amchaio Khlaijakha Chongbari ni Pirlaimung. Pirlaimung ni Paithago no Dalbidal Bodol Yakarwi 5 family ni 15 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana. Bodol ni Bana Yapharwi Bhorok Lamjaksogwi Naharkha candidate Runiel Debbarma. Edisi Chongbari na tewi salbrum no Pirlaimung Naharkha joto thangkarang bodol ni candidate rok abo haikeno Boidhjungnagar Wakkinagar ni candidate Runiel Debbarma bo salbrum no bini asok thaiwo Pirlaimung khlaibi tongkha asalo Chongbari ni Pirlaimung angkhari kahaman mareman ka em Runiel Debbarma Avni yagulo pandani Paithago kaisa joining program Khlaijakha asalo Dalbidal Bodol Yakarwi 5 family ni 15 voters Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana Yapharwi Bhorok no Lamjaksogwi Naharkha candidate Runiel Debbarma Chini Udinagar bisini 2 number ward ni Stai 6 number ward ni Chini 5 pass poriban ni 15 voter BJP Bodol Yakarwi Tipra Motha Bodol Bana Bhorok Modiru Phaikya ebong tini simi bubagrani bagi samung khaine bubagrano thanchakai buskangni Chongbari o tebo hankrake koplai khaine ni bagi Bhorok Tipra Motha party juglai phaikya amno bongno welcome khayu sing Bhorok no sing Tipra Motha ni party ni ngai sing bongno paiplai hamboi boya poro je Bhorok asik bujiwi Bhorok asik bubagrano phandui koplai khaine bagi sino login thaimo de amno bongno paiplai hamboi asalo candidate Runiel Debbarma no tewi amsani lukurok edisi Chongbari ni Pirlaimung angkharkha Leifungani simi boyane kokthum Chini Khorang